na HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong vanoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kitah hote tuni main sim som ni lani ni khu a Eimi Times sa kon chule vanoi Thusoh chom kilah phebem ho lamka khopi sung mun chuma jan hi chun mi tom ngai phebem in banner lin ta na ta do vin hi cha chun district administration state government na sata in an tong kha e kitin hi chu banner chu mini secretariat tuibong maile tuibong traffic point koma holding chunga anakita ahi banner achun mai he ho to chenkhom thei kit diana ki gel ngol na za chombe khat nei ni hi. If you believe you can coexist with Meiteis, you are very special kind of stupidity akizi in hi. Tulot ki mudan in hichilim a viral to kilhan a state government in agel kho mama zi in apet penin governor akon la din tupi on pese akitin hi. Hito kilhan a nilha khuzin kunchun district police le central force kithon benel kita ho chu analuil hatawin hi. Police le central force ho anato hin mipi asulung na le in itidana igam sunga ide banner kita thail homtin mi tamt in do na anabol vin hi. Hichu banner hi mi pilung thim ahin se thau kina Meitei ho to chenkhom ki thelo din ahidan u avet sa hi tin avai sai mo pola azaw kharin asejin hi gel do thei kha chu tu masanga mini secretary tui bongmaya siruilili golnup ding to kisaya banner lin ta na kita ahin hichun mi pin anapon le in cham kha zo in mel het lo phebem in anabot la ovin jan hi chun jan hi a ki se bem na chu anabe khum ovin hi ni khoma sanya DIPR complex directorate a kona ke pando mail he to somi ho engang popi guartabi area an ki kham tangu dailov sanin kokomi in Dakar somli legate sung satdang akovin hi hichi ke engbol na his state identity kinoi sin a hitin kokomi convener Kurizam athoba in a season hi hito kilhana kokomi in Manipur chief secretary advisor DGP le chief secretary ho akin thelam pena a haina diwin nge na ani zubin hi chule governor MEP anga ngaidam athum diwin nge na ani zubin hi hetpeh kha chu achi sa menisim somni ni achu DIPR in a sponsor Manipur state bas akal sung hibin hilla jang popi gotabi area security force on khamovin bas mailanga Manipur ki zithu chengjong asamang uvin hi Thusoh to ki season ni khoma sani chun Manipur government in jani chun member ni zauna a inquiry committee khat an sim do uvin hi hichi committee a chun commissioner home and also kumar le secretary th Kiran Kumar Singh te ni azawlon in hi het dikhat chu committee hin ni somne ni nga sung report apilu ding ti hi Manipur Torgal to kisaya Thusoh ho khulchina nei Commission of Inquiry COI chu athum ve chana ding in report pilut phat ding in anaki su sabe pikit in hi hito kilhan a COI hin November nisim som 2025 chana central government hinga akhol do u thilho apilu theiding u hi Ministry of Home Affairs MHA Thusoh in atalang in hi thulut ki modung zuya COI hi achi sa jun nisim li 2023 achu MHA in anagisim do hin amo hin a finding ulhagup 6 months ka a himpilu duty ahin hijongle thulela boizia deadline hi izat vehem khat anagisu saw bezing hi COI ho deadline masachu May nisim somni 2025 hi hichi COI hi Guwahati High Court Chief Justice Louis Ajai Lamba in amakai hin commission hin tu jana affidavit sang sumasang khatwar betchil na anei tawin hi COI hin mimal hi han kiloi khom na akon hi zongle complain ho alazing win hi US intelligence te Hulchil dungzuizin Israel ten mailama Iran nuclear hol pi mun ho buluna nei di in kigut na ne ve atin hi Israeli space te ki ho na ho angai hi uwa kun le space te ki man cha dan chule galman cha adia air munition ho atole dan ule air exercise lol hinta ache uwa kun amu do dol uvin Iran buluna hi nei ding gen chat umta hi ati hetpeh chu tu dimunahi US President Donald Trump viable na nuiza Iran to nuclear deal nei do na ding a Tehran khopi a ki hona anei singlai u ahin hinla Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hin Iran ten nuclear nei do alo te na ding a military solution baunga hi ti an seizing hi
Thusoh tokima in het gil na nei hon iham tia Israel sapaitian Iran chunga buluna ahin chilha pi kha ule Middle East gambung sungzo sejong ahin ka pha te ding ahi active hi alangkana Iran ten thusoh ho to akima te hiding a ginchat ta in agam sung over nuclear num pi ho zo se giging ge chat ong un el defense tampi zong atol lut be zung vin hi tu chena hi Iran hin nuclear garman cha asem do zo na ding a uranium hi anei do zo ta ding wat ta sana nei zong ahitai India sunga thaldom galgu bol hodinga mai mo ni khobang in achi sa main sim somni lakhat ni khochun Maoist lam kailubo nambala ke sawa raw amilhem basavarazu pannan Maoist thingnoi somni lugup ta security ho khutna thina na to tawin hi nidan somse gileni zen lutna security force on Chhattisgarh state sunga abu mas gamnuya operation chilha pinawa CPI Maoist ka group bor hochun thina na to wahin adia Maoist lam kailubo basavarazu hi achunga mando zo athat zo omle dangka 1.5 crore pe dinga government tipna na nei sa khat jong hi azi chu ma hi achi sa 2010 kuma denti dawa muna buluna na nei za CRPF personnel somsa gilanga ta thina chunga alam ka angu ahin chule 2013 kuma jiram ghata muna kitah gimnei na chunga zong ngo hi ahi hit hozi ahi India gamsunga dinga most wanted insurgent hola a min chunga ahi Operation Ju District Reserve Guard DRC Special Task Force STF like CRPF unit chokito a na bot one hi Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah in lol hin na chunga hatain akipa pilhon in gamsunga nexalism ho su mangna ding a kalbilin ta khan hi zong atilhon in hi thuso in say ben a basavarazu hi thinihin Maoist kargu bol hodinga na sata nung chuan khat hiding chule lam kai beija kiloi khom nawin hata tha samna nei dung u hitai ati Russia Ukraine ki ka a chamna dinga ki hona chilha piwangun gamtenin ki kap tuna haisan de hlon po hi achi sani khosunga Russia in Iskander short range ballistic missile system mangchan Ukraine gamsung sumi vela training camp mun anakap ziun instructor somni pannan Ukraine space somsa gi vel in thina na to vin hi Hilai mun apan sa hochu Ukraine Air Defense Special Force Brigade cho hive ekiti Russia supaiten amun velchu drone avel hana nei zuvin chule hilai mun na Ukraine te galman cha chang koina munjang na bulu uvin bawzanan umta thilsua Russia te drone abulu zin minu khanin achapa kumli velchu theitop suwa anhu na nupinun thina atuin achapa chu hatain anamachang e ale thu na Ukraine ten drone mangchan Russia gamsunga Oriel Gamkaiza Semiconductor Factory chu anabulu ovin factory lempin sitna na toin may inzong anaka e HB factory chu Russia ti adinga misal le na sim na ding a poimot amancha ho gisim na plan hi alangkhan Russia a kon to port in achi saniden somna ni sungin Russia gamsung gamgi kom hole Moscow kopi a Ukraine te drone zakhat le somngala ko ta anaka blazovin ase ovin hi hiti ho laiza Russian President Vladimir Putin in Kursk gamkaya gamgi hola anavel in hi alangkhana Finland Russian ki gamgi namun ho vela Russia supaiten akisim hoizing now thut okima in US President Donald Trump in Aheloute bangin iti zongle Finland le Norway chu bitjing ding a hitin an sejin hi Finland le Norway hin Russia to gamgi kilometers jege le somthum vela saw anailhon ahin NATO member hi gelhon hi Sudanese Armed Forces in Khartoum gamkai chu Paramilitary Rapid Support Force RSF akun hu do hitaitin anaphung do ove Sudanese Armed Forces in galgu bol hole atoson ho gamsung khupi ho akun no do theng hitawe ativin hi hetpeh chu RSF te hin kumni varset Vanghom-na hin tu hin hitan adang se adia Kordofan le Darfur ho zong operation kichijam pia kiso theng ding hi zong ativin hi tu dimunahi paramilitary unit ho hi bara le Kordofan salam kaya hi kinungwa u hin hi chilai mun vela hi hata kidona ahin chila zompi ding ovin akiseze aji sani khupha masangje machu SAF te hin al khiwai ki tigam sunga dinga tang poimota anala aza utulhan a mabana amachal na ding ovade mun kilem ta khat anei do uchu hi
gel do thei chu Sudan kam sunga civil war hi achi sa April 2023 kuma anake panahitan mihim tam pin thina manna atuna bana chenagi na ding thei telova galzam sinsen lo umdo lo u hitai dunia ding in Thusoh chenkhom akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe